Ka Executive Committee jengko All Meghalaya Dancer Association kan penlong yikak opening Silver Jubilee Celebration kum kadak sa jingkan mau hakisnem Hajar yak All Meghalaya Dancer Association latip khamensua the New Trap Modern Dance Welfare Development Organization HMD WDO lapan kelano syak All Meghalaya Dancer Association ladu usnem Hajar sipau hakate kesngi ka amda kan penlong ka maulai superstar bat ensha tengkinong shat bat nong roi na thai maulai area phila ban pha iki video ki number nyeun reu sau wei khandai are not pra sanlai bat pra wei lai wei khandai pra sau khandai are lai pra not wei sau pra nyeun reu pra not kum sibenta ban pli lenti ki hebret samladan sap shat wai ka thai maulai baro go wei hakate competition in yesno ktilang da Meghalaya HIV/AIDS Control Society barkan donru awareness program hawa kajing sapryang ukanyang jingpang HIV/AIDS bat kajingop ki khun samla hagajing khni di drop la penjat hiki imlang kasalang kan ka competition haliang ka executive committee jongka All Meghalaya Dance Association i pentip sepi ki riudan sap shat wai jongka thai maulai borok away hakaba ka All Meghalaya Dance Association kan penlong ya ka maulai superstar block level ka jingtu ka jongi ka long ban kan tiu ya kisap ki phong jongka thai maulai hi borok away ti hakani ka competition la khot subha nadu ki kenhun rwai group shat group lani shat marway lani rwai marway nadu ki khanaret bat bahe bat en khen kerdan paro kila banwan hakani ka jing khun bat ya ka song tingka ngelabu ya paro ki price total kanong 8,000 ka jing pu jingi ban penlong ya kani ka program kalong kumsi benta ban rakhi ya jingdap ya ka first opening silver jubilee ka jingdap absan snam jongka All Meghalaya Dance Association kuma pentip ba ya ka All Meghalaya Dance Association la sure hamaulai but natakadaw ngin sa penlong ya kani ka benta ngin sedang sya kumungi ong tip ngin sedang sya nala snong hadian bengin nang ni ngin saya ter bat ki wei ki district ki subdivision keleng hak bagin rakhi bro wei ka jala Meghalaya te ikin tu ya ki samla ki hebret dan sab jong ka thai maulai ba ken long ke belapan kre dak ba pha ya ke video jong ki nong shan bat ki nong rwai ha ki whatsapp ki ba ngin pentip ya pi limba kini ki number nyon riu sau iwei khandai are not prasan lai sai simpat nyon riu sau iwei khandai are not prasan lai ta pra iwei lai iwei khandai lai sau khandai are lai ta pra iwei lai iwei khandai lai sau khandai are lai ta nu wei pra not iwei sau pra nhau riu pra not tai simpat pra not iwei sau pra nhau riu pra not te pha ye ki video ha ki ni number nani phila ban phone ha ki number ki bangila pentip sepi bat ka last date nak banta ka ban pha ik video kadai ha ka santrik February bat ya ka jaka ngin sa pentip hangnu ka jaka ngin penlong bat ngin sa confirm ya barok ki contestant te tangkani pentip sepi barok ki contestant ba kin simkhia halo kani benta ba ngai scam ru limba kani ka maulai superstar kala banlong ka wei ka benta kala banlong ru ka wei ka benta ka ba limba ka maulai superstar kan long ru ka lenti ha ki state level bat ha ki national level na kaliang jongi kom ka association ni wish pi but reach them all the best.